Biashara ba mirara gukenera thoko enjeru ya Djibouti bakiromba thirikari kuongera barugati ya biashara. Thoko ya Mirazi wani Nairobi kubangirwa gwaka biashara bakionania wirigiro bunene. Bodaboda thirurujine kuga mathiko jao jatitonyerwa ni asiasa bakiuga ni bakwangaratanirwa mibango yao. Twakuretera gicunci kemuthia kerugonoro mwanya murumo jwa mpanga. Utukubona ro turi kuria maoni jaku ijari kuigurura kurugurwa kwa thoko ya Miraji Djibouti. Maoni jaku ni jari kuigurura kurugurwa kwa thoko ya Miraji gurune ya Djibouti aranire bautukurukira 23578 ijiri ithato ithano mugwanja inyanya nkuruki no withirwo gitiga gicokio gyaku kurukira mutandao jwa Facebook na kinya YouTube ngeta na mbere kuthoma ntumiri ciako ura tugwita na mbere ho ni bitagwa Nchinyari Kinywa Purity Richard no monanire wetu wa mathivyo. Mubunge wa Century Menti no ekirimango chini na umeretie thirikari ya Kenya Kwanza ire ithiritwe akiuga bakamige kana kumwimenere bunene akiuga mantu jara bakugita tejobetikaniretie kirima kiaria ugite minister wa Kigina John Bandi kugambe cheche mathomo gutichio ni gwikira Kenya na aciari ya cheke na bota jumbe batithirikari ne indi bategaira uditinguge bwayo kirima akwaragia skuru ne Akenjo Primary kirima amburaja gukiria kithomo. Minister ACS wetu Mbadi ambaye ni waziri wa treasury akipeana ujumbe. Me, you know, I'm not in the government. I'm in the legislative. Yetu ni National Assembly. Yetu ni National Assembly. Yetu ni National Assembly, sisi hatuko pande ya serikali. Ours is to oversight the government. And I saw the government is speaking because they spoke through the minister. Nyinyi vile Kibaki alikuwa amefanya. Sababu Kibaki aliambia hawa wazazi kutakuwa na day school na zitakuwa free. Wale wa boarding school watasaidiwa kusomesha watoto kwa njia rahisi wasiumie. Sasa ukirudi kwa ministry huko bwana ndogo, kwa sababu hapa ni wewe unasimamia serikali, you know, you're on the side of the executive. Tell the government that the executive which you are representing today, we as parents, kama sisi wazazi na wale wana uhusiana na wazazi, atufurahii kuwa elimu ya bure haiko tena. Sababu haiko tena. Hao wazazi ndio wanatoa pesa ama si nyinyi? Kana botijibo kulitambesha. Bora yule waziri yake alia au kwa kuma na ndembe chote chwe. Leo aleke niyo. Bote bora kwa matatu kwenda sawa. Kwa hivyo ambia executive pesa hii capitation watoto wapewe vile ilikuwa wakipewa. Pale serikali itaenda kuomba pesa, sisi hatutaki kujua. Kile tunataka kujua ni watoto wetu wapatiwe pesa ya kusoma nayo. Tokutaka ndio huyu atobeto? Na maajabu zaidi. Hiyo serikali executive inapigana vyovyote vile. Mbasale CDF haitakuwa kulingana na hao ile vita wanapigana. Na hiyo vita wanapigana kumaliza CDF. Ukiangalia hii uwanja mnakanyanga, bwana kiwanja ke, ipo kulikana ulaga kalimbere ntera kenja na beje CDF. Baraba ya kukuputijo na hapo botoko na kebui. Tikana kiwanja. Ikia nini hilo chukuru wewe? Wametaka. Ipo kuona longiwe. Na ibuje mbere ntera yole viveti hata. Kwa unaende mbeche hiji keya kuora le. Tuwate biashara na chiate bwana ndongo. Hii shule mbele sija kuwa mjumbe. Kama ungekuja hapa hata uwanja ungependa kufanya mkutano hapa, mimi nafikiri ungekuita hapa. The way it was, even it was raining. All what you can see is out of CDF.
Ngina kwa biashara ba miraku marare gembe ni bakathite kuoneka kwa thoko enjeru ya miraji buti ya mwana bu wa biashara baba ni barombeta gutigira biashara baba ngini bakwigwatira barugachia kwende mirandi gurune uitiga kareja thoko ya Somali na antubate kumenyekani. Class Chabari na ripoti ja. Ripoti ya kuruguka kwa thoko ya mirandi guru ya Djibouti nekeneretwe ebonene ya biashara kuma ataoni ya Lare baraba kuga ikathi nambe na kuongera maguri ma miraa yao na muno nkuruki kwithira bana guntu okwingi kwa kwenderia. Wananchi bawiretwe muno nonto kwa thoko ira yonegete Djibouti iba ucokia nkatho muno kibara basukumite mwanga kwa twika thoko atongeria beto bakuma mbere njo na Kenya basukumite kwa twika thoko kuonekana mbere ibo ya sana itowiretwe nonto bwabo itowiretwe nonto bwa thoko ye miraa kuonekana Djibouti na thoko ne thera ye mini miraa ne thera ye spices mwanya mwanya ne thera ingredient mwanya mwanya kwina kisa kwina kangeto ofisi tutamenya ngani mirere ko yongwe ka importo na thoko ya Djibouti njo ke thirikari ebwethete muno tuthani thoko ya Djibouti lakini nora batushughulika ira njira ke ukamatiwa miraa ibatu ethera etana inyangari kawaida ora yetambere ndawiru muno ndi ke maoni yakwa kwa anti wa le sense bangi betho iba utumira bangi ikenda thoko yetabu amwe no guba ina ntumakire thirikari na atongore baba kuthingatiria thoko ino bakiuga ibwega bantu baba kaithero bakinenkerwa ruthara kwendagia nthiguru ino ya Djibouti baithero baba ingi thoko era ruru miraa itibatira kwenderwa atubende kaba thatu ni batire kukumana na antu babaike muno ekenda tumeokoria na beto no tugakole le thaya na beto babaike bakangite muno no tubamire kuthura ere wete mauri lakini thai tukoni tukaugira nini thoko yonekete ni thoko mbea sana ende tutekwenda thoko yethore antu bele kaba thatu thoko yethore antu bonde community yonde miraa yethore ni kwendi miraa na Djibouti lebu tutekwenda tuende ta biashara ya antobele to ya Somalia ya tukwenda miraa ni antobele kwa tuika antu bange bategurwa miraa na antobele bari ura miraa oba kwenda lakini biashara yake uru muntu wenda akendia na akaurerwa kwina kintu kimwe tukuromba batu turi aremi na biashara ba miraa twiromba thoko ye ironekere igia kwithia yukumo kiritimba kutwika ni thoko ya antu bagai kenda mwananchi na muremi afaindika direct nonto thirikari na ara twatethũka nĩ thirikari yugumĩre ora bara atongeria beto barone thoko bakolome baibange boya kutweke thoko ye ne muntu wende kenda muremi mu biashara bonde kutweke ba benefit kuma thoko ye iga kuingiliwa ore Somalia ingilirwe kwa tweka utire ngwe tuwa thoko ne ria Somalia lakini ni miraa ketu yone antu bagai utebye mwananchi okawaida na no utebye muremi miraa afaindika direct antu bondi bathani license kutweka antu bena license atu baingi tanto mama wewe kutoka ni baba na license semira bonge na bgo kio kama tiba mira itaba tuko tra thirikani ba to shughulikira mantu ya taxi odeko ya baka rio to ita taxi ndo wa kende sio kama tamira kuma Lare North Petan Class Chabari. Biashara ba miraa na atongere bao Nairobi baugite ni bakwaraniria na maabisa ba thirikari kenda kumenya ndira thoko wikambiria gwakwa bagitarire ni bakwirigira munini Rice Kindiki akaruguria waki bwayo biashara ba baugite bubu bukeje gukarika bakagwata mbaru thirikari nene nuntu bagwetera thoko kwa igitarira ja Anthony Kathenya na Chionkuruke. Ntukujiri tunyume ya thirikari ya Kenya kwanira kurugulu kwa thoko ya miraa ya Djibouti na mwelekera wa endia bwa miraa ndino kwithiro kinenkano kirendi ba miraa a biashara ba miraa muja Nairobi na bobe na ikeno kia mwanya nyume ya thirikari ya kaunti ya Nairobi kwanira mubango wako kwa thoko ya miraa ya Ziwani Ntereja Karioko amuja Nairobi. Baru eno na ile yandikitukiria biashara ba miraa kiwanjani giki ni thirikari ya kaunti ya Nairobi liu kibanenkagira ntuko mugwanjiji ya kwithiro bakithama kenda wakibwa thoko eno kwithiro bukiambiria kile walanire bwetu na indi bamwe ba miraa ba thoko ya Ziwani baugite ni bakwalani na mabisa mwe ba thirikari nene na ile ya kaunti na kwina wirigiro ba urugure kile wakibwa thoko eno kuthithe kiume tuthiete na kwithiro butongeretu ni munene wa Rais Kithure Kindiki kana Rais William Ruto. Kulingana na biashara baba kithiro babu kathithika ikithiro ile gikeno kinene kire biashara baba ba miraa nontu bethiri tubeterete thoko eno kwa miaka mingi. Kuma muji munene Nairobi Mbita. 'Peter' 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 '
Mukaririgiti wa bodaboda Rutere Rwegembe Patrick Gitonga norĩtie antu batige gutonyera mathiko jara babanganĩtie gukia ndwana kwaragania mibango yao ni barombete maabisa bokaria kujukiria tagarira kiwatho athukia babatibu wa thiruru jene norĩtie tithia baba kurumira watho na kwebuka gutumira ana banini kiri biashara ya bodaboda. Marion Karugi na Chionkuruke. Etithia ba bodaboda kuma location ya Thiruru jene Gembe Central batongeretwe ni mukaririte wo Patrick Gitonga ni baikite mucemanio kambini ya Sibo kwaririo ritingwebo na arabakiaria bonanite kumeneria karikaria rua mathikone ya mwitithio mo wa bodaboda arakasakasa ya umire na ikundi kimo kiatonyera mutaratara ya mathiko kwe mantu yatokete of late ya kuhusu sekta bikibiki na arako twika kwe antu bakai baraba kwe bakainja mathiko yara yako inivo vantu ba bikibiki bakenda kwethia mathiko yara niyo kankwenda kuwa nde chairman Gembe Bodaboda Operators Association that ikundi kirage kwa injaki mathiko kikaethia mathiko yara gutitha kwina Honda section yu ya antu ba bikibiki te antu baraba kamatabiria na te operators ba bikibiki bongwa niyo magana te oma so ntukweru are ndenda kuwa atire babu antu barabo bwethetie mantu ya na babu formete ikundi bi imbete kumenya ikundi bi ni ikundi bira biethete bisi organized na antu ba batiringa matatu ya bikibiki ne ikundi kira kiusia na miandarati na ntukwaru are ndi wo unke ba ya honyo that batu to antu ba bikibiki tutetekeririe to ya bikibiki re thokwa ne omagana te omantu ba bikibiki tutetekeririe antu kwaru are antu batu ko ya bakakangila mathiko yara batu twingo to participate tuka contribute mbia sieto alafu bakia bakathokia manto bakia bakainjak mathiko kwa twika nya family members batitha baina time cia kuthika mundu wona thiri antu beto abikibiki twetegeria kana twetegeria hiyo atutakuba na ntukwaru are inkwenda kubwira babwe bokorita ngweu itobomea bokia kwethia tutobomenya na tutatukua tunawachukua moja kwa moja kwendenya niko kodemu na sauti nene kitendo kile kiabwithirwe ni antu ba drug dealer kwe ba injak mathiko yo mosie tura yara yabwithikite Athiruru jene ara umutethia na bathukiria antu bikibiki rietwa itukwenda community at lunch emenye antu bara batari ba bikibiki bare drug dealers ibamenyeka na thai no ntu bamikakati era twekite itukoromba nyotongoria bwetu na security team batutethie kundeal na antu bau no ntu iba kumenyeka bare ya kwatweka ngoyo kinyodhra be na bikibiki toka matabiria ni ku distribute miandarati in between antu ba bodaboda na kwenderia antu bangi kinyabra ba kwendia tutekwenda antu baraba kuma Rutere be ya ukumira mantu ya mengi ya tokubwethia especially tira turena ginya mathiko bakeya basie thini antu ba bodaboda na ba ukumira kuthuki antu bu bukabua ni antu batibui lakini antu ba bodaboda ni antu babeya na itukwenda mantu yonthe batwe tusiumanie nayo na tuyolelie boya na tukethera tutekwenda kuingiliwa ni antu bako tuthukia ndakompea ina mwana uropwiri mwana na kwetnethe na imuciari na mwana omulomukite nyamene owe nawe mume mekindori uyo gwithie drama uteke mathiko tukarite nthi twacanga pesa ngiri wanuite no tacangite tukaira mwiri ma Nairobi tugeya yuwe yo utegera mairi 3 no atukandamiza pio twende na gwatuka kinya ina mwana atapata nafasi ya kuomboleza mtoto wake. Haki ya Mungu laana itafuata watu. Ni arabarombete anene baukaria kuma thirikari nene na ya county utonyero bawate wekira mpene amara maria bau na ubajukirie talia riri tureki watho. Nkauria security team yetu both the sub county level na county level boto watike upambana na antu baba kuya kuthukia sekta ya bikibiki. Kiripotera Weru Juma kumembe Beto Marion Karugi wa Kenyua. Mugambithani wa koti ya Marimanti Lincoln Wafula na atarĩrĩtie mathĩna jaraba gukurukira nuntu bo wagi bo mathaga jamega augite untu bo boni buringithĩtie bunene ngugi ya Wenteri. Wafula aruga rimwe ni barazimikaga gukombora obisi kenda gukinyaniria ngugi ciao kagite no kauna akathite twara wa kibwa koti ubura burĩkĩtie nyuma ya gitari Raja Paul Kabithe na report ije.
Kuringana na magistrate wa koti ya mutaa wa Marimanti Mheshimiwa Mbayaki Wafula na ati koti yanintirwe ntereino cia tharaka mwanka wa 2007 ara mwankani wa 2013 irio yanjirie gwako bagatura bakomborete maobicini ma kanjo wa Kagita. Nashukuru kwamba serikali imetuwezesha kukamilisha ujenzi wa mahakama mpya. Mahakama ilianza mwaka 2007 na ujenzi wa hii mahakama ambapo tunatazamia kuingia ulisimama mwaka wa 2013 na ujenzi tena ulianza mwaka wa 2023 mwezi Agosti. Mthi wa ijaki akithiria tayari koti ino nirikitia mwana kuwa yakitwo kwa miaka 12. Lakini kwa sasa jinsi hali ilivyo, tukiweza kupewa funguo tutaanza kazi kwa sababu kandarasi imekamilika na tunahitaji tukukagua ile inaitwa inspection and acceptance committee ikae na idara ama department ya building services idhibitishe kwamba kila kitu kiko sawa sawa kabla ya kuanza kutumia mahakama. Tunatazamia labda kufikia Agosti 1 tunaweza kuwa tumeanza kutumia. Rendirwa niba kwirigirwa kuthamira kirikoti ino imbia. Tunashukuru mbunge wa eneo hili kwa kushikana mkono chanda na pete na msajili wa mahakama na hakimu mkuu Chief Justice Martha Koome kuhakikisha kwamba anga wananchi wa eneo hili wataweza kuhudumiwa kwenye eneo moja. Hapa hivi huduma zote zitapatikana kwa pamoja. Mahakama zote zitakuwa kwenye jengo moja. Afisi zote zitakuwa kwenye jengo moja. Tutaweza pia kuwahifadhi wale wanaoshikwa na kuletwa ili kusikiza kesi zao hapa kwenye mahakama moja. Kwa hivyo kuna zile tunaita holding cells. Kiripotera Waru TV kumantere cha Tharaka thokoni ya Marimanti Bitopol Gwakabithe. Utuko bwana ronkurikania turi kuria maoni jaku ni jari ku iguru ra kurugurwa kwa thoko ya Miranthi igurune ya Djibouti. Maoni jaku ni jari kugukonia kuoneka kwa thoko kana kurugurwa kwa thoko ya Miranthi igurune ya Djibouti. Tanambera kwa neno bautwe 23578 23578 no namba ya SMS itina mari kinyajari kunkuruki na utuya gichoko gya kukurukira mutandao ja Facebook kana YouTube ari atori imwe kwa makurugurwa kwa Miranthi Djibouti ni kurete tawirigiro bunene miraene na jari miba mirai tokenete Moses Mwathi nyanyai kumantere chia kaithe. Actually it's a good market but dawa zenye niliona wakiambiwa watumie, I don't think that market will last long. Mbekambire it's a good move, a big win for Miraa to Djibouti, but let of farmers caution on using pesticides on Miraa. Miraa leaders need to ensure that the chemical to be sprayed on Miraa, they are not harmful and precautions are followed. Lucky into inaitole kumanterechia antwamo. Hita nambere kwa nina bautwe 23578 na namba yetu SMS twachokera nigichunchie kabithatu ke ripoti ya mwanya ya murumojo wa mpanga ire kuonania uria wiki chithiritwe ikiringithia miturire ndene matura jetu. Nichokere tunyume kagitagate kuraja. Get ready for a holiday full of non-stop adventures with StarTimes. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. What do you say to that? Laugh out loud with Bluey on CBeebies. Battle alongside Armor Hero Hunter on ST Tunes. Team up with the Teen Titans on Toonami. Fly high with Super Wings on ST Kids Plus. Power up with the Powerpuff Girls on Boing. Zoom out with Robocar Polly on Jim Jam. Discover fairy tale magic at Regal Academy
only on Da Vinci Kids. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet this holiday. Adventure begins at home. Download StarTimes on app to watch your favorite shows anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi kuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charuki iri mwanka 11 ciogoro nuntu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana uturingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo kwa tiogeni. Watu magabi kisho yumbi isibili tuensa wafika sizo bulungu kuja safike sathi kusalwa embu bahlangana mehle nganga basi inkosi yobanamandla. Nogoshwa kilori ke road show ke gugutetheria kwendia biashara yaku kana kiatho wina kio. Weru Sounds twena kilori giki thongi na kithondeki kinande ikienda gukinyira muntu wonthe nturene cionthe. Wenda utungata bolori eje ringa thimu namba 0707 065 000 na ugatungatwa. Na nonto weru neoneto kwendete na kugutia kwa customer wetu kwina offer wajukie lori eje ukae wantumiria kiatho giaku kana biashara yaku utheri ikire Weru TV na Weru FM 96.4. Wenda kubook lori eje ringa thimu namba 0707 065 000 kana utume email kire sales@werutv.co.ke. Notwe rumuri rwa Meru. Kuma tauni nera nene gwitanture ne kuboda boda negintu tetaito tame ona nuntu ichejira kuthiria antu ngendo amwana kwithira boda boda ni kitharimo kuri na mpanga ire ichithite murumaine juju keja kwithira wi muchemanio ne kirasi ne kana okigeragia gwiteka thibu okamba gwetere kuruke nuntu murumo juju jute kureka ende nture ne mwe gituma kiu kya bikibiki bakiendete nuntu akibokagia gwikieria na gweta gutwira maindukira pa gutabarukia nande kinyankuruki ni maskuru na sibitari nicho chinyikirite nkuruki ni mirumo eje mwandiki wetu Anto Martin Mugambi ari na rugono romwanya urumo jwa mpanga na gikeni gichunchi kya bidhato.
gĩcunjĩ kĩa bithatũ na gĩcunjĩ kĩa mũthia kĩa rũgano rweto mũrurumo wa mpanga mũthenya we munthi gĩkinyĩte na tũgĩkinyaga mũthia uketha korwo tũjomba korwo igatiga sauti ĩyo igũrũ ito thirikari-inĩ twĩcirie nĩ inyuĩ oneka rĩa kũruruma moneka matanaga niĩ ndathire mathiko Kisii na twatongoria bikibiki nyingĩ mũno no tengĩamenyeka na jie mbere no tengĩamenyeka twĩnacio rũgendo rũranja sana rĩu koguo bikibiki nĩ inyuĩ sauti ĩyo itembega ĩtĩko twĩguithia wega ntona ũgĩtarĩra mũndũ aku mbeca ketha nĩ gĩntũ agũra bugitara mbeca kabukamba gwikara bwetere ya mbekuruke mũrurumo mũraramo na gĩtuma kĩa bikibiki gĩtuĩkĩte mpanga matũrani na mamu monthe tũmaraithĩrĩtie kĩrĩ gĩcunjĩ kĩa mbere na gĩcunjĩ kĩa bĩrĩ rũgano rwetu rwa mwanya mũrurumo wa mpanga mũthenya we munthi tũrĩra ithama wega mara manjanagia na bikibiki nĩ itũtethetie andu nĩ family nĩ ikurĩra bo na tena nĩ igũtũteithia tiota tũrĩ majenzi nĩ igũtũtetheria tũtikũbata gũthiĩ kuia nĩ igũtũthũkũmithia na tũtikũbata gũtonera wambani ana wegua thaa ino tarĩu maguta marĩ metiu nĩtũkũrĩa thĩna mũno nũntũ nĩwĩthĩrĩra ũtikũbata gũthũkũma wega nũntũ bũrĩa ũrekagĩra maguta maragũkinyagia boragendaga thaa ino matigũgũkinyia no bindi rwongera maguta mangĩ rwaria na atongoria na nkinya thithia bikibiki mwanya bariuga bikibiki kaumo ka mawĩra kĩrĩa Kenya mamirioni ara mĩciĩ mingĩ yũmba kwĩthĩrwa ĩkĩrerwa kumania na bikibiki. 2 ease of movement, cheaper, easier movement or mode of transport for our people. With as little as 20 bob, you can be able to move to a certain area. Accessibility. We cannot say all the areas in this county or in the country have got good infrastructures. There are places where vehicle cannot be able to reach. So anytime you can be able to access even the most interior parts in this country or in the county. So it has quite a lot of positive impact. So Senke bana ndi at least tumeshikilia tukitafuta mamboka bana, unaona. Kwa hivyo kama si Senke kama saa hii sijui mama bana angenitoka man, usikii. Senke ndo imefanya saa hii nakula, at least napata kitu na kanja kenja. Yani kila kitu iko sorted. Yani najituma tu venye inawezekana. Though bana niko na mabalua hapo zinaweza nipeleka mbele, lakini wapi usikii Kenya bana ni connection mkuu. Wĩra ya bikibiki kume gũkinya ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya ya ũthirie rũgendo muntu tarĩ na nkari ya kĩombaga gũkinya mũcemanio ni kana arathiĩte amwe na muntu ũrore na nkari nthaka ino cionthe nontu ite mawĩra nĩ itethetie nthaka mũno kĩrĩ mawĩra wa muntu ona wĩra na bau bangi ni transportation kubira nto nkinya baria macinani kuma macinani kumabira town bau bangi nthaka ino nonto bwa mawira ma thirikari gwitite konia nthaka nyamwira mawira kana nto maethe wira nibo nthaka cionthe wonire ciathie nkinya mauntoni ma bikibiki thĩinĩ wa Chuka number 1 nĩcio itumagirwa ĩrĩ mũthemba wa transport kukinyia ntumĩcie kwao no tume balabala nacio itebota balabala tendo thewega bure igakinya muntu mochie baubawe ruku ogu na njira nkube tutumagira indo bikibiki ya gugukinyia mo kũringana na thithia bikibiki kũja kwa bonda kana bikibiki nĩ igwatemire mawĩnyangia na nkinya mawanangi matũrani marathira ara yuthi na ntũ baingĩ bara batarĩ na wĩra bathũngĩrekere bikibiki matũrani kintu kia mbere ni ĩrĩ available kintu kia mbere Senke bantu bonthe nduthi nĩ kuonekana anogakorwa ni macinani guteage aruma tauni ya thikurekia muntu macinani etitie kuonania riu nduthi bantu bonthe anogakorwa ni biti nau ukenda kuthie Senke utemeaga bana mani nduthi kabaka nduthi alafu ontonge no kuona tuyo njeci ni tuthomete twina ithomo maingi muno mbati muse bana maundu mangugi ndikwenda kwariria maundu mau ma thirikari ende ngugi bana guti mboka hakuna mboka man
na kembele kila kengenetie thĩinĩ wa bikibiki atĩ kuma rĩrĩa bikibiki ciacire wamba na mĩciĩ-inĩ wa ngũkũ nĩ wabũthabũthire. Namba 2 ũnyui wa njobia nau nĩ wabũthabũthire kuma bikibiki rĩrĩa ciacire. Bikibiki ĩno nĩ itũteithagia nginya gũthomithia ciana ti o tũteandĩke nĩ thirikari, koguo ndĩgatwĩgucaga twĩandĩkĩte gũkerũkĩra bikibiki. Namba 3 bikibiki nĩ ciatũbũthĩrie nginya gũkua mĩrigo nũntũ nĩ itũmĩkaga mũno nĩ itũmĩkaga no kuue na bikibiki kuma nginya ũkabira mũndũ mũrigo bokwenda. Thĩna ĩrĩa tuona mũno ya bikibiki nĩ gũtuĩka njĩra iria tũtũmagĩra itĩgucagire mbega, njĩra ino nĩ thũkangu mũno nũntũ kũmwe no genda na mĩrigo ũkethera ũtakinya wega kũringa bo njĩra ikari mĩrigo ĩmwe ũgatiga njĩrani nũntũ wa bikibiki. O nĩ mathĩna marĩa mamwe tũkerũkagĩra bikibiki-inĩ. Tũgacoka twacokeria customer ciatũ ngatho nũntũ rĩrĩa twambĩrĩria kwaranĩria namo maguta ma banda nĩ matwĩgucaga anogua tũtigwata mũcara ũrĩa wagĩrĩte kũringana namo na kũringana na uchumi rĩu nĩ gatũgũkĩganĩria bũkũ kari kenda wa mũntu ona mũtu. Na ũyũ ũrĩ mũthia wa gĩcunjĩ gĩetũ kĩa bithatũ mũrurumo wa Mpanga. Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mogambi. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na atemanĩte na arĩmi bamwe wa kuma Timaũbũri nĩ betĩkanĩrĩtie aruti ngũĩ bakethorwo bakĩmenyerwo ũrĩa kũbatere na kinya ũtũũro bwao kwagĩra nkũrũki nĩ betĩkanĩrĩtie kũrutanĩria ngũĩ na thirikari kaunti rungu rwa Gavana Mutuma. Mũthuri Muriuki na Chekinya. Muthenya narua Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutumanto Ithinkia na atirimene nene kamburi cia maũa ira mũno icita ngũgĩ wandie kisima na Timau na mũrotho nĩ kwaranĩria nĩkenda gũtigĩra ngũgĩ matiromba kuinyerua kagita kala bakuita ngũgĩ miundeji. Again, so some of the issues about the low payment, the salaries that they are getting, they are very low. They are talking about that. Another thing is about the working hours. They are complaining about the working hours. They talked about fair treatment of workers, that is the people that are working in our farms, payments and regular salaries. There are farms that they feel that they are not paid at the right time and they feel they are not paid well. Bakiwa nandi ibombeta gwĩtĩkanĩria kinya ũkombekana onjorithia baba no betentere imwe chetikane negembe na rakuna miunde menene mwankene jo isoro na kaunti ingi na kuthithia onjorithia bubu no ndubagate thire mando jegio karia na kinya Meru betho bakiona ngugi na ngabana bera bombe go expanding kuruki bombe gutamba tamba nkuruki gutwike inyate kisima ki no ntukwe mo twikire na guchwa miunda etebo isoro so bere ano that akachwa miunde ngia tonyete nya na aria nya ndera twitara kwina miunde miraja muno kuma tigania igeta monke gembe the northern grazing zones kenda bareta activities yuku bomba kwa antu ibaruga ku bomba kureta nduje ku bomba kuleta shukuru bomba kuleta sibitali kenda antu betu bomba kuona services even as tukidhiara imire gwitwa Horn of Africa. Indira mana bubu kile mando jegiriti na mbere betho bakirikania no manga sibitali na barabara lechi ntere yu chido ikiagirithwa na gwikira ndawa bombe sibitali iria kuria bombe gumisiekira ndawa bombe gukuthithiria facelifting gutwike sibitali igwita Monkalevu gutwika Antonova mameku bakiona uduma bakenderea gututetheria kire mantu ya kuthondeka njira ire around miundene una miundene na neighborhood na nturene around nare kire o ile tugita corporate social responsibility na zaidi kuleta roji bakiwa nande kwa kagita baketha bakithiurunka kimiundeji nikenda gutigira mando yone barikania jakodo jakirikithua. Reasonable working hours. Some of our people feel that they are overworking, like we don't adhere to national labor laws. But primarily, Your Excellency, for inviting us to come and brief you and to listen to your concerns.
for me, I think what we've noted with a lot of concern some of the concerns that you have, which you've been brought, and I think the best thing is we need to go away and we need to think about ourselves about how we can help actually address those concerns, because it's Usiasa Diana Mbuba na rombete antuba wendi bubwega na tongeria kweja na utethio ba kire barabate guchiumba ntere chechuka kuringana na Mbuba kari babatere kwa mukira utethio kuma kiri tongeria kenda kwagirithio turwe kuruntereu kinyaboni bakwenda kwigikwa kenda guchiukiri uturo ne Mati Mugambi na chotariria Gikeno muthenya we munthike gwire muchi wa Islamu wa mugwikiri tauni ya Chuka muchi ya chanda ya Mbuba agwite nturanie no ya mugwi na nthoki nene nthoki ya gukathirwa na atori ba nture no. Niwaambie nimesikia hapa kuna watu wako na groups za wamama, na kwani wazee hawana group, hawana vikundi, vijana hawana, msiniangushe. Pia vijana mfungue nini? Group zenu, vikundi zenu, sawa? Ndio mpate usaidizi kwa gava. Kama hamna kikundi, gava haiwezi kusaidia kama wewe ukiwa peke yako, sawa? Kwa hivyo mform vikundi. Gikaro ni gikigo gitwikikanaga yura kari andite nkunyo ntura ino cia mugwi auritie akari kuriungagirwa na kwejagwa gya kuria kenda baumba kwithirwa bakigunika na gutetheka. Ali mugui makina gitatia mutekare mingangetiria magete atia masa mugarotha atia mukathikiriria mukimakunda giambi kasubu, sawa? Ende kathokani kao, sawa? Mumbire kathoka kauwe na mwikare mugikanolaga kuringana na gikundi gya ekuruba nture ya mugwi bakwenda kugwatirwa kenda kwibukiria ikundi na nkinya kwibukiria kibobongwa akorwo na vinya ati mau mangi na gatethi mau mangi nturani no ntona turenda gukira twinde turi aka no turi gutaba musto atuma ingi ni aka arume tengi yo tukwenda gutethia mau mangi nkinya mau anini makorwo mena umoja to gutwina umoja no twenda gutethia muno thiini wa ikundi inu tatubewa mbia cia kuinua women fund na kenda tubota gutethia cia mirandi kenda tungibota kurutha mirandi tungigwa tubangite no ntone twabangite mirandi ya kurethia mburi bakiaria nyuma ya kunenkerwa nthoki ino ya bia kuria imucia chandeanwa Mbuba bauritie ya thirikari ko bariungagira na nkinya kubatethagia kuringana na riu ari uguri arite kwaria uma na mutuko gora we ne baumo ite ba musaso na sumbenu ino kwaga nkinya mbia cia kugura na sumbenu gotewe twanona by the way menile pwaro thetogu tiga mweshimiwa wetu uria apasire nkathaniwe aturuthagira ogu na twaturite turitie ko tungiomba kuruta mweshimiwa ungi tonu Keri potera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gya Chuka gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Kambuni ya ukinyanĩria ĩretongeretie Kenya Safaricom no ĩtĩte na mbere na gũkũngũĩra mĩaka ya 18 ya M-Pesa gũkurukĩra mũbango jo M-Pesa sokoni njĩra njũkinyĩte kaunti-inĩ ya Meru. Ntukanarua yũkari ntuku ya Grow with Safaricom business ĩrĩa gũteithĩrĩria biashara gwĩkaria na mathĩna kumana na mitandao. Kampuni ya Safaricom na ndimo ya Arua netirimene na biashara nini na kiote kingi nikuthaba kibaritana ntaira mwanya urabagaita biashara ciao na chitho chibaguna kukurukira mutandao ja Safaricom jojo no gunikire biashara iji. And the reason we're here and the topic today is fueling growth through innovation is to share with Samson and many other small businesses some of the strategies they can put in place to be able to grow their business further than this. As you know, what we do in Safaricom is to connect, protect, enable and transform businesses. So the conversation here, led by experts from Safaricom and from outside, is geared towards helping the small businesses. Safaricom ni kampuni ambayo ni ya Wakenya.
So tunataka kuambia Buy Kenya, Build Kenya, tumeshikana pamoja, tutaendelea kuungana pamoja kuwezesha biashara zetu zipande juu zaidi, na tutazidi kuwa hapa. Bakiuga na imono tojao ni kutigira kagita kana mu biashara gwita ngugi atinogwa nenda wirigiro ngugi wekethwa igikura. But haswa kitu ya muhimu ni kwamba kujua wakati Safaricom inakupigia kukujibu maswali ambao umeuliza, tutakupigia tu kwa namba 1 ambao ni 0722 000000. Usipokee simu kutoka kwa namba ingine ambao watu wanaweza kukudanganya kwamba wanapiga kutoka Safaricom. Kila biashara baba bagwakirira mwe jaba thomete ni gutigiri bakugire ngugi ciao na mana gutumira njira cia merei iriketho gibatethire muno gwitithia na mbere biashara iji. Ndaje nya kurigara kethira bita biashara mona pochi ya biashara mtu ambikira mbecha na ngaita na ironde ja kumenya ke nombendirie mtu airtime na pochi ya biashara na akadithia baita 35% ya mbecha irambikirite gipochi ya biashara. Kingi nomba kuthoma ni ati nkigura into ome tuge kwi murigo nkugura ome China, Dubai, no ntumire mpesa global no de mbecha kuma nkara ya China ukurukire mpesa na murigo joka chukomba gukinya reka ntubone biashara yako ithia na truga visibility brings marketability antu ora bakara bakiona gagintu ni ubagite kaya na ni ubakiguraga na ni ubatonya na nakyo kwa undu uria muntu rawo ndera ukathithia biashara yako umithite rungura metha miukirie mikire gurura metha mikire ki mtandao mikire ki technology reka muntu ngamenya ngugire okuthithia thitia ngugi mitikie na reka ngamenya ngugi Buthuri Murioki buri juma mutirio kangangi. Nandi Minister wa michezo na mbeo mbithi Elias Murega bagwatanite na MC wa Kibiricha Jacob Mwirigi bariungite skuru Mburuguti de kwigika michezo kiri ndio ngaizi ni baejanite mathaga ja michezo kiri aritwa kere Minister wa michezo Elias Murega ugite thirikari county igetana mbere gukiria youth county ne Meru. Mburuguti nde mixed secondary school etithiritwe giukira kiri kithomo akende nkinya kiri michezo na Ruarua timu ya badminton ethiritwe kithaka mwanke gakinya nationals. Our badminton team which has made us proud courtesy of Mr. Mwenda, we have gone to the nationals, county regionals and nationals for 3 years running and even international for 2 years now. Also, we are giants in science and engineering. We have been at the nationals for a number of years. Nuntu burabo amukirito na nkena muno ni atongoria ba kaunti ya Meru ario waziri wa michezo Elias Murega na MC wa Kibiricho Jacob Mwirigi araba kinyete chukuru enoko banenkera ngocha michezo irenjire ya kubera pongezi na nkurukire njire ya gukiria michezo. Nimekuja hapa kwa niaba ya governor ambaye ni Isaac Mutuma. So ukisikia waziri ambaye anaitwa Elias Murega Julius amefika, hajafika kwa niaba yake, amefika kwa sababu ni mfanyikazi wa county government ambaye inaongozwa na governor ambaye anapenda wanafunzi na anapenda pia michezo. And we are here just to show our commitment kwa mambo ya michezo. Nimekuja hapa kuwaonyesha governor anatilia mkazo on these curriculum activities and that's why we are here. So nitawapatia some balls. Then nimekuja hata na hii mnaitaje ya badminton. Unajua si ni wa mpira hatujui maneno. Racket. Mpya zingine hata za mazoezi. Za sawa? We've been told you are shining. So we have come to appreciate the effort that you've made not only in your co-curricular but hata kwa masomo yenu. Hii team nenda kuturepresent wapi? Na last year tulikuwa wapi? Tulikuwa East Africa. Mnajua Mburuguti iko on the East African what? Map. Shanda chema ufanywa nini? Sasa ndio tuko hapa sisi. Ndio tuweze kufanya nini? Ya kuvisha pete. Kwa sababu mmesha tenda. Nibeba a few pieces ya uniform principal ya football na volleyball. Akiaria waziri Murega ariuga bota kaunti ya Meru bagatigira bagukuria michezo kenda gukiria taranta. Governor yeye ameona ni mzuri kufanya kazi na mashule. Na juzi nilikuwa Kianjae
kwa primary and junior secondary school games, while we are supporting them with different sporting attires, na to encourage them that even talent pays, apart from what historically watu wamekuwa kifocus na wazazi more of maybe every emphasis kwa masomo, which is good. Tumeangalia na tukaona with our own research na utafiti ile tumefanya, talent pays and pays big. Na nkuruki gutigira mburuki tini gukura kimichetho. Tunaenda kujenga nini? Basketball pitch. Na tukuji kukoroga, tunaweka kaburo. Hivyo tukimaliza kujenga hiyo basketball pitch, mwanze mazoezi. Next year nataka kuandamana na nyinyi tukienda wapi? Nationals. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru Njuma nioka mbitaga ki Mutegi. Chokiri nkatho cia mwanya Mutegeri gwe wajukia kanya kugwatanira na Onikiru Weru Njuma tukuya narua na nkuruki kinya kujuka kanya gaku gutucokeria gicoke kirikiro kireto kuritio tukubwa narua gukonia thoko injeru kuoneka ntere cia Djibouti. Kagitene gaka mbitikiria nimekaitaga kaine mubango Geoffrey de Bashmet kuri na kiatho gikinene muno tukia narua okethuro gikurukirwa unbeta wantinyari kinyo mona nirio mathithio okari purity Richard Hithro not kubweka.